Taro 10 special heddiw efo 2 ex-legend Cymru, Dave Cotterill a Jack Collison. Rili edrych ymlaen. 10 pêl, 2 touch. Rhaid i bob shot o tu allan i'r bocs. Pwy bynnag sy'n sgorio'r mwyaf, sy'n ennill. Hi, I'm Dave Cotterill. Cyffyrddiad gwych. Chip yn sal. Touch. Strike. Hawdd. Shot osan. Love it. Rhy hawdd yma, Kai. Ti fod i touch nhw yn y dis, di Dave. Oh, lwcus. A eto, wide eto. Fucking hell, chill out. Jack Collison. Lyfio eisiau wide. Troed chwith yn well o dde. Yes. Wel da. Be diawl oedd hwnna. Syth at y keeper. Come on. Shambles. Touch. Llaen Kai. Yr hech. Rubbish. Oh, gone. I'll have that. Oh! Kai, da iawn boys, da iawn. Well done, mate. Hold up, we're not gonna end on a draw, surely. No, we need We need symud. Da ni gyd i droio efo 3 gol yr un, so da ni di penderfynu sudden death, so dwi'n meddwl bod gen i fi hon yn y bag. Oh no! Serious? Pan ysdim gadw hwnna i mewn? Oh! Sorry, Mr Cameraman! Oh my god, she's back and excited. Good efforts though, I'll give it enough. That's alright. Go on. Yeah, no. Touch. Gorffan ni, finish. Oh, save! A cath and goal. Touch. Class. No. Chwarae teg. Da iawn, finish. Da iawn. So, congrats lads, diolch yn fawr for coming and filming. Fi a Dave failed to score. Jack on his second shot, sgorio. So, da iawn Jack, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Cheat. Fixed.